na managing director wa company yitwa MnB ATTIRES LTD. Tugukorera umwenda wakwifuza wose wabona muri MnB ATTIRES LTD. Imyenda myinshi tuyikora mu gihe gito gishoboka. Inganda zishaka gukwambika abakozi bazo ni mutugane. Abashaka gukora amasivile dufite amashati meza ya made in Rwanda. Amapantaro yayo asuti y'abagabo. Mushaka gukoresha amakanzu geraho bikorerwa. Aho bikorerwa nta handi rero. Ni muri MnB ATTIRES LTD. Muze mutugane tubambike muberwe. Kugaragara neza ni ishema ryawe. Mutugane dukorera mu nyubako ya Cike B52 duhamagara kuri nimero 078 755 78 29. Welcome, we love you. Aya mashati ameze kubundi yajyaga aboneka muri Pakistan no mu Buhinde gusa, ariko ubu ngubu mu Rwanda irazi kakora ibintu bimeze neza. Wayibona iyi shati ikoze mu gitenge, iyi shati nyafurika, iyi shati imeze neza ku buryo buteye ubwoba.